Agikurathira. Agikurathira mawega inda. Ara mauru. No ne modo mwega. Wonderful. Yes, sir, very nice. That is it. And you want to more including our very wonderful senator. We are having a very good time here. Correct. Turako Goira Goge Wakaraja MC at 15. Goge Wakaraja MC at wonderful. Yeah, very nice. And of course, we have amazing dancers. Ariameha Hogwo. Ahora iro here. Gera iharia mokeithagia ndindi nyono. Mugeithie mweshimiwa. Na mumwire amupage. Oh, ne tukumae handu. Tukumae handu. Ni no mwaka ici ne thuna citu. Hameta na mburu. Ni mathaga maitu. Ona kengei anjirio uguo na ici ni muthikabu. Ni geithia ne acio ndoke menya. Ni mandegenye. Ni ma kenyanya. Na mandanda sala. Na kiwewe mwas. We are celebrating talent, so we are appreciating every kind of talent. Area to now. No, I don't know. Makere maine ne maharokire. Ano ani yago biekaga jonyo tu. Very nice. Ayeto biekira nyoto. No nyoto ne tiger. Ana kira ne tono nyoto. Na degu Siberian tiger. What are you saying? Tigritude. We celebrate him. Thank you so much. Very much. Na thank you muno, karibu sana ni andu acio othe makiugire moke huko muthenya wa umuthi. We don't take this for granted. We appreciate it. Yeah, celebrating our brother Goge wa Karaja MC mwenyewe. Miaka 15. That's not a joke. Netugire ucio reta mundu riu ucaguritwo 3 term. 1 term. No, 3 term. 15. 5. The 1 term maita matatu. Nuona. No ginya tukoro na 1 term. 2 term wongerera rimwe na 1 term maita matatu. Lakini ikare na 1 term maita matatu. Umenya ni ende wako. Jojo tu. Very nice. I want to invite my brother and I recognize all the protocol observed. Naona tuko na viongozi kadha wa kadha. Pia tuko na viongozi wa kanisa na pia tuko na wana Murang'a na pia ambao wametoka mbalimbali. By the way, tuna ID aigimuno my brother Saik Jen. The performances. Joy wa Masharia will be here in a few. Oh yes. Because we have Dada Sarah. I've seen him. No, oka. Dada Sarah ni I've seen him ha. Awa sogoni. Wa sogoni we haha. Etogora tunake kahida gatari shoho. Yeza. Wa sogoni. Oka sogoni. Ni okay? Apitishe dhuno. Wapi makofi ya Dada Sarah, wapi nduru yake wewe? Yo sio asogoni. Thank you. Kwenda guikaria na Karaja haria. Toka. Oka. Oka Dada Sarah. Iya oka. Eni. Ori orenda. Tuthiete. Haya. Oya ndukahage mweshimiwa. Babe. Cyo sana tabi tutia kumuhaga. Cyo ne twihokete ni. Cyo ndindi. Cyo ne urarwira bururi. No agi wakagoni promito. Eni. Wa maono. Nginya kenyua. Kenyua rutora hagi giki gia thitima. Omenya wa hagi kenyua hana tai. Hagi thirikari. No andage hagi thirikari. Ni ari urioi. Ni hagi murio. Tata wa murio. Very nice. Wonderful. Very nice. Dada Sarah uka tugaithie. Kamse ongera haha henga thi. Wapi makofi ya wasagoni? Karibu sana. Okay. Diota hagi ni. Karibu sana Dada Sarah, my brother, my sister. Good to see you. Jonathan sode midira. Atigala. Dai. Atigala. Nasima ndire nako kukungi. Maundu matiacenji ye. Muriega. Fio. Kamanda tawaganu atia. Goge ni wale hati andu aya othe. Ni undu wa kiugo murio. Na mumuonaga. Ni mwagana. Necio ndagweta a Pastor Sue, mundu gwitwo Karo,
Dr. Inyathio na aria giothe. Let's appreciate ageni aria othe twiruragira na matumaga tukene kuria kwa the Murio family. Nigwenda to appreciate Pastor Dan wa JCM guku Muranga ni ndandikirwo ari guku. Asante sana. Nigwenda to appreciate Marvel Hills Safaris aya magutwaraga rugendo kundu gutiganite na mari guku na director ari guku Ian mwanake munini muno, very young but very hard working and very committed, appreciated. Andu akuria Kameme aria marutaga na Ngugi wa Karanja na ndrona producer wake ari haha na aria angi mundu gwitwo Kimuhu ari guku. Please ukirai uguo tumuri organize andu akuria Kameme. Asante sana. Acio othe marutaga kuria. Twina aini aingi muno mokite guku. Psych Junior ni atuinira guku. Koro na no gyo kuinite mbere yo. Na Ngaru ya Junior ari guku. Ona mundu ungi tuinagira ni ihakwo maguta nake ari guku. Please like to appreciate aini othe aria mari guku na ni JMC ni akugia na ihinda ria kuma recognize aria othe mangikwo makinyite guku. Twina chief wa area no na chief aria angi mangikwo mokite. Chief Kamau hari ungikorwo wikarite. Let's appreciate chief ona kera ensure ati kwina security na ni kwega. Of course let's appreciate our MCs Jonato Gikonyore na MC Murata wa. Let's appreciate our MCs. They are also doing a wonderful job. Asante sana. Now hari agedre ruha tutari organize. Please ugejekera screen ye no. Acio the marutaga kuria. Twina aini aingi muno mokite guku. Psych Junior ni atuinira guku. Koro na no gyo kuinite mbere yo. Na Ngaru ya Junior ari guku. Ona mundu ungi tuinagira ni ihakwo maguta nake ari guku. Please like to appreciate aini othe aria mari guku na ni JMC ni akugia na ihinda ria kuma recognize aria othe mangikwo makinyite guku. Twina chief wa area no na chief aria angi mangikwo mokite. Chief Kamau hari ungikorwo wikarite. Let's appreciate chief ona kera ensure ati kwina security na ni kwega. Of course let's appreciate our MCs Jonato Gikonyore na MC Murata wa. Let's appreciate our MCs. They are also doing a wonderful job. Asante sana. Now hari agedre ruha tutari organize. Please ugejekera screen ye no. Tuna Amaco Properties, tuna Dama Mobile Spares, tuna John wa Phone Place Kenya itogoragio ni John na dress rio na nimuki nyuguku. Tuna Debe ni mukawe kure karati na ni mwega muno. Kiharo technical ni twagweta Daddies mutu mwega muno na producer giro guku. Thank you very much. Let's appreciate them Dama gweta kindly. Tondu ni maheanite besha ciao. Twina adume gwetwo Modern Pacific Furniture kuria kwa Murage. Let's appreciate them. Twina The Hub Limited medagia miguda. Twina Spencer Premium marugamire irio horoyo. Twina Maragwa Tiles and Gypsum na director wa wali guku gwetwo Ramek. Let's appreciate them. Twina Globotech Elevators Limited Mariguku. Imara Land Investment na Mariguku. Let's appreciate them. Tuma matumaga besha kuma kure Europe guka guku. Now of course Rokim Transporters Mariguku. Let's appreciate them. And finally yours truly Prometo Limited on our Mariguku. Let's appreciate them. Now the second category. Now hari agedre ruha tutari organize. Please ugejekera screen ye no. Tuna Amaco Properties, tuna Dama Mobile Spares, tuna John wa Phone Place Kenya itogoragio ni John na dress rio na nimuki nyuguku. Tuna Debe ni mukawe kure karati na ni mwega muno. Kiharo technical ni twagweta Daddies mutu mwega muno na producer giro guku. Thank you very much. Let's appreciate them Dama gweta kindly. Tondu ni maheanite besha ciao. Twina adume gwetwo Modern Pacific Furniture kuria kwa Murage. Let's appreciate them. Twina The Hub Limited medagia miguda. Twina Spencer Premium marugamire irio horoyo. Twina Maragwa Tiles and Gypsum na director wa wali guku gwetwo Ramek. Let's appreciate them.
Twina Global Tech Elevators Limited Marigo Imaraland Investment na Marigo, let's appreciate them. Tuma matumaga besha kuma kure Europe goka goko. Now of course Rokim Transporters Marigo, let's appreciate them. And finally yours truly Prometo Limited on our Marigo. Let's appreciate them. Now the second category gwenda ku appreciate muno makiria ni andu aria makeirwo ni tafarire no ya Ngugi wa Karanja through support yogo tukugwetaga amwe ao ni mokite guku na documentary ria tukwiragwo ha ni mundu gwitwo Ngugi wa Karanja ti gwetherera acio ni andu ninde muno tondu ni amwe ao ngoretwo ndiho ngona situations iria cio ni ikoretwo ci quite dire na ni undu ogwo ni gwenda to recognize amwe ao aria mari guku na aria matari guku aikoro wewe umwe waria mabenefitite na gwakirwo ni Ngugi wa Karanja through mutaratara wa guteithiririo nyumba itari ya marihi. Please nawe guku itikira kurugama tutongoretio ni Man Karito himself ari guku. Let's appreciate Man Karito na ari othe makeirwo baratha yothe ari guku, Njoki ari guku, mundu gwetwo Master ari guku, mundu gwetwo Kamoigwa ari guku, baratha okai mugeithie mheshimiwa Ndindi na senator haha uguo mukwiririe mumugeithio go mone. Let's appreciate ya thuria ya abaratha aikone magukenagia mahurira ruhi wega muno makiria. Karitu ari guku niokite ukai mugeithie geithia mheshimiwa hau. Thank you very much. Kabisha kau ni kega muno mugeithiria. Exactly. Njoki geithia senator hau mena mheshimiwa Ndindi. Karito geithia mheshimiwa Ndindi Nyoro hau mena senator. No mwira to kwega agikurathira mawega inda ara mauru no ni mundu mwega. Wonderful. Yes sir, very nice. That is it. Ni undu andu aria moka including our very wonderful senator. We are having a very good time here. Correct. Turakungwira Ngugi wa Karanja MC at 15. Ngugi wa Karanja MC at wonderful. Yeah, very nice. And of course we have amazing dancers. Ariameha hogwo. Aura iro hiya. Gera iharia mukeithagia Ndindi Nyoro. Mugeithie mheshimiwa. Na mumwire amupage. Ni tukumae handu. Ni no mwaka ici ni thuna citu. Hameta na mburu. Ni mathaga maitu. Ona kengei anjirio uguo na thaa ici ni muthikabu. Ni geithia ni acio ndukimenya. Ni mandegenye. Ni ma kinyanya. Na mandanda sala. Na kiwewe mwas. We are celebrating talent, so we are appreciating every kind of talent. Area to now. No one don't makere maine ne marukire. Ano ani agothiekaga jonyo tu. Very nice. Ayeto thiekira nyoto. No nyoto ne tiger. Ala kira ne nyoto. Na ndegu Siberian tiger. What are you saying? Tigritude. We celebrate him. Thank you so much. Very much. Na thank you muno, karibu sana ni andu acio othe makiugire moke guku muthenya wa umuthi. We don't take this for granted. We appreciate it. Yeah, celebrating our brother Ngugi wa Karanja MC mwenyewe. Miaka 15. That's not a joke. Netugire ucio reta mundu ucaguritwo 3 term. 1 term. No, 3 term. 15. 5. The 1 term maita matatu. Nuona. No ginya tukoro na 1 term. Tu term wongerera rimwe na 1 term matatu. Takito ikare na 1 term maita matatu. Umenya ni ndi wako. Jojo tu. Very nice. I want to invite my brother and I recognize all the protocol observed. Naona tuko na viongozi kadha wa kadha. Pia tuko na viongozi wa kanisa na pia tuko na wana Murang'a na pia ambao wametoka mbalimbali. By the way, tuna ID aigimuno my brother Saik Jen. The performances. Joy wa Masharia will be here in a few. Oh yes. Because we have Dada Sarah, I have seen him. No, okay. Dada Sarah ni I've seen him ha. Wasogoni. Wasogoni we haha. Letogora tunake kahinda gatari shoho. Yes. Wasogoni. Oka wasogoni. Ni okay.
apitishe dhuno. Wapi makofi ya dada Sara, wapi nduru yake wewe? Hiyo sio Asogoni. Thank you. Kwenda guikaria na Karaja haria. Toka. Oka. Oka dada Sara. Iria oka. Eni. Ori orenda. Tuthiete. Haya. He? Wewe ndukahage mheshimiwa. Ucio ni Babe. Ucio ni seneta witu tiga kumuhage. Ucio ni twihokete ni. Ucio ni ndindi. Ucio ni urarwira bururi. Ni wagi wa Kagoni Promito. Eni. Wa maono. Nginya Kenyua. Kenyua riu twarahagi giki gia thitima. Omenya wahage Kenyua hana tai. Hagi thirikari. No ndagi hagi thirikari. Ni ari urioi. Ni hagi murio. Tata wa murio. Very nice. Wonderful. Very nice. Dada Sara uka tugeithie. Kamse ongera haha henga thi. Wapi makofi ya Wasagoni? Karibu sana. Oka. Oka. Dio tahagi nie. Karibu sana Dada Sara, my brother, my sister. Good to see you. Ha? Jonathan sode midira. Atigala. Ai. Atigala. Nasimadire nako kukungi. Maundu matiacenjie. Muriega. Fiu. Kamwenda tawaganu atia. Ngugi ni warehete andu aya othe. Ni undu wa kiugo murio. Na mumuonaga. Ni mwagana.